газета в любом случае, и с исторической точки зрения, и с политической точки зрения, она в любом случае является нашим достоянием. Потерять газету – это означает потерять внутреннюю свою совесть. Сондықтан біздің пікірімізше, біз газетті өлтірмеу үшін не дать ее на съедение рынка, а найти новые способы для того, чтобы она дальше выстрелила и жила, мы должны над этим думать, и мы над этим начали думать. Так что однозначно газеты мы будем развивать, мы будем эти газеты обязательно, міндетті түрде, Дидарды да, Рудный Алтайды да, міндетті түрде біз дамытамыз да, алдыңғы қатарлы жаңа форматта, электронды форматта, қағаз түрімен бірдей шыға беретін етеміз. Және біздің сеніміз бойынша, үмітіміз бойынша, есебіміз бойынша бұл газет міндетті түрде электрон форматқа ие болса, әрі қарай оның жазылуы да кеңейеді, оқырманы да көбейеді деп сенеміз.